Na bacho bibi aboko de. Yankopon adom ene Ghana fo mpaebɔ a omo nom nsu atwen opɛ aka na otwe miɛnsa bi na kyese omo akoto abanama Alanjon Kojo Chematin Mira Alanjon Kojo Chematin no omo afi omo aho hia mu ne amanne ne abebrese nyina ato Ghana fo no meda omase say omo enya ahohyeso a omo dey train December 7th die ba akoto aban. In fact uba ha before work no before work about so campaigner Alan be nyina na yedi nkomo wie nkrofo a omutie ye interview ni nyina from say hey mami na ne adin and one am about work ni bi no ebi no let be friends say John mami na yehu no na ni say na ne adin wo kasa kama so and I'm say oh I mean that was supporting ikunu and na wonim de oye nti omo frame nyina ase da bia me hia obi a me mo aba so say o konkodin e de boa wokunu nti we message a me de ma wo and I no pay from listeners are all my frame ne makasa about what ne how onso so support wokunu nti omo bo aba so Sir John me pese me de akwanya ka kire mu nyina se me da o ma se na enye mi tumu Oba Jesus the Savior sonko any Holy Spirit ono ohye me ma na ochire me kwan na ochire me ne esese me ka any time esese me ka intimate down mase nanso aseda kese ni nyina akonya me ho awesome, amazing, sovereign, triune, gracious, great God of wonders. It is to him alone I give thanks, I give honor, I give glory, and I give praise. And I know that because Ghana is in the deepest recesses of his heart, he will use his son Alanjon Kojo Chematin to be a human savior for the country that he loves so much, to come and redeem Ghana from our problems. Amen. 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 In fact, among for Ghana, bidum de Ghana, yabatwa yababetri to US about matwo. Say US for tuko benkum, Ghana for so tuko benkum. Oje sa asem no so what be there na what here ya na woje ne sen ansa na mema omuaye me pese me chia me wofa otekokoso me chia no ene atiefo nyina otekokoso wonkwaso ene atiefo nyina Kumasi man na ene Ghana man nyina me pese me de chia sonko enchie mu ye hwam emamo efri Alanjon Kojo Chematin na kumamu ene mian kasansuma kumamu any movement for change fo nyina kumamu mu ni ho a ye ni ho nti e mamachi na ye sese nyankopon be so mu nyina mo nsa bibia mo ye one mo nante na nsi mu yie na ebedru anwumre no mu be di mo pa awie no na onfa mo nko fie jojo na onhwe na on see mo through the night na adipa for fronso enchin na amen me ba o question no so no ampa matetetete sa ntem ni bebre na me de e ka me nko a se ne Ghana ye da jamui ka me ka se ne ye ramels kan no ye ndi efi asem nanso e wo se yetimi ejina brane na ya kyerɛ atiefo se sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de America
elections no etoto Ghana de ho de me nia kakra me wo ka ne say America for no omu vote for change ena yen so aha enwa na Alanjon Kojo Trematin prese obeye omu vote say economy no ensesa omu vote say omu pe transformational change enye change keke o a transformational change na sa transformational change Alanjon Kojo Trematin ena ode bai ode ni GTP ni de dipe afei de we de Mr. kan mebodin MPP for candidate Dr. Mahmoud Bawumia oba enso pe ose ono so ye transformation ex president John Mahama so by almost ye transformation na transformation yen kan sa keke o yen kan sa keke Ghana for any da honti omo twen ahwe what kind of transformation say transformation ni wetimi akruche nie upesa wo transform ena sen na ube transform na uhwe nanu me ba me ka kire etiefo say okun aye koi eye 3 horse race nipa miensa titru ena ekosi akan omo aka ni nyina omo ye bonus eno de ye de omo akeka ho say nkranfo be say amewo hisole omo enu nche ni oh well senior as that we 3 for 10 na aka ni nyina no 10 omo beja omo senior 2007 ya Disney part 17 ko gina no omo nim say omo atena ho aya pam say yemfa bi nkeka ho na mi wra Alanjon Kojo Trematin ni votes enkofom na yehu dian enti de binum nya 1 2007 election ebinya 0 that was internal election exactly enu bi na say omo pese omo extended to general elections na emfa omo sheda kofa nkrofo bi abekam but so omo nyina political parties omo na me say omo ye 17 na General Mosquito Freomo Akronfo 17 say no omo nyina they were people in their own rights so ye hu ne say ekosi say alande odansru ko odon sakano nyame ani na uni nyina so na omeka wa ne emeka kire omo bia say monhwe ne ye I see na bibi besi I see mame nto amasemi so Mahama the economic performance was bad at that time MPP 42 no na enye ya na ere fisi ye bekan no na enye kra corruption was rife and high arrogance of power was at its highest chese wa hwe dum soyi nso obia ye din no tenemu ena MPP 4 de no ebetu no na Ghana for etie ene ye de betu no ena ye den ye sanfa MPP 4 omo campaigning on corruption charges ebo NDC 4 ene ye befa MPP 4 no omo de ne de Sir John kon edutwam sika opipipipi aya bodne ya dia bobosia oka ya see Russia Ukraine war see ya de hwe covid ya de say besi ne yentimi nhedam fa yensan en to en kire adekodia sika bebre ya de bobosia ya de aye so much be say almost hospitals ahini ewie omo tutu aka sabi we are government now be see hospital eya wasadi esese uhwe the welfare of the people that you begged to bring you into power ye rakufu adu gina ho me pamchewo monso me hwe se na ne baby odi Ghana ekoni me sretiefo monkai dachi bi na minim se no nti ene
amanfo apaba enu nti nipa pii se omo nto aba nanso me hye omo nkran se nipa mienu kra ewu om free yefunu baakum kra omo dance no na omo hwe alanchematin ni su ni ne ban omo hwe adwuma awaye omo hwe ne modimbo watena se akruche GTP ono nkwa amongst the other candidates wetimi achre Ghana yare eni edura ebesa yare yenia John Mahama eni Dr. Bawumia say any MPP both parties amanfo ede ani ehu advert kro omo ye no eka gensi ebia obia we ba osi SHS me ba meto aso enu nti na mo wo ho ba ko se me ba Mahama se obeyi afio say asem ni nyina campaign ni nyina aye NDC ni MPP omo kontoka mo bue maso a clean masuma mo be hu se party mienu ye de Ghana for di agro sa na omo ye titibi ena ye de ye tie ena ekotoma omo ade ne sesei omo adwe omo ho me samo mo hwe ye omo dwe omo ho ni se ne omo beba power na omo be huru ne awanya no na eche se ye nya kwan ahuro no but sesei no asem ne se Ghana eda amna donkom ye yi obi obeyi afim ye yi obi odwen Ghana ho ye yi obi a Ghana da na koma so time bia NDC fo gina simpie so a ana MPP fo gina simpie so na omo to bomb ama omo ye omo ho Bawumia beka Mahama asem Mahama beka Bawumia asem enye bia misre bisa se are these two serious candidates who are interested in Ghana ye kanko and ye kanko for Odin say omunye serious omo for mine serious Sir John omo for mine serious nka sane ye kan ye share campaign ya say ye see it should be based on issues no nka ombe ne sa we kakakra oh when I come I'll do na cha say na was adina kiki because electric shock na ya started attacking Mahama we ko kasa or attacking Mahama kasa so na wa beka we so ba na wa be yi concert first year na mame na we so kwa wakọ yo beka se keke ku concert na we so akọ mimiki no nya Ghana baby away enu ne here na Ghana baby away Sir John mi bisawo enu ne ehia na ne ya me yakra ni media for a mo ye the fourth realm of the estate Mr. respectively mumu bi ntisa but pitisa most of you are compromised and so you are not being the proper referees esisa moye monte ho na mo superintendent sa concert sa sekisi na ebeye den ni amagana fo hu se awon hia ye womi ye betimi ye wo bi obetimi age yen ni ayam yakra ne se onipa ku na obetimi age yen yanka ne ho asem o ya alanjo nkojo chematin yanka ne ho asem ya ye ne te se nipa mienu ipe na ekwa akansie na ye no ane se na amen adenti na muti ho na munim no kra no ene yanka ye no kra die na ye mfa nto dwa no ye nukre die na ye magana fo nti ase no ye nukre die na ye ntimi nka no say black is black and white is white and no by there I mean fortunately platform I was with there platform I was with there ye ma opportunity the mo be minim enti na me kan say patro menji manu nsi boni ti na me kan say mumu bi respectfully me de kan na the majority of you have let Ghana down. The majority of the media have let Ghana down miserably. Asofo ene esisa omubu amano kasa obi ayedi kan bi osofo bi bekan enyansafo mo wahe enyansaf ene
orthodox, charismatic, Pentecostal, apostolic, obia yenanu dwom na niami sre nyankopon hata soro ne se ebia omsusuro nti na obia ka omanu atum no nanso nkense se eba ne sa nyankopon ekuro ye da na koma so yi odija ye nananum ne na kanso anum na ebri omani omumogya ni o ena omu Akoma Ghana man ena omu mpaibo ni omu tene ne ye nyankopon fire say his chosen people into what went wrong ene se nyame yi obi ama yen tene ni na kuma mu fa a na dwuma eso ani na watu ne ho asi ho say ono de Ghana agenda na obeya ebinum timi tena se ka say oh alande enim so no na betimi aye adwuma no nanso ye de omamuo ne mana ye nya ska ne bindi nti ya ba se ye bediska na nchirima nso ebinum ka sa asem ema oh yes Sir John asem ne say Ghana no say obi animo say baabi a yaduru no say amanfo start esun for change no enye new ena o mahu say change no wo manim nanso oma ewo ni so gu wo manum no oma ye beneficiaries of the system no mpese sa system no eko okay I mean me propaganda bia say use a alanjon kojo chematin emma amanfo beto ba amanfo abambebu omonto emma no na save Ghana no because ono si oba for a unity government oba for a country obi obebu omani na obi enya ono ne nseso ne dia ese no obi abenya ne die na eno na kakrebi nipa kakrebi na omo ewo ne so gu omanum no omo fight relentlessly say sa change emba minim say change yedin but me kachira man for Ghana man asante man eni Ghana man na say hwe minim say change eyedin but change say wo sesam for bibi papa na ensana ebe so mumu me say my potter is a safe pair of hands who will be or integrity no credit kitasi shed dream proye ene kankan untimi mfam bono obia ne su ne ban enam Yesu kwan mu ene ala sene oka say muslimi fo nyina ntena no se mo wo bi saa mesramo mo nso nasene mamuntie nsɛmsɛm na yɛka ɛsɛ woto abama na no wasɛ no right na monto mala njonko jo chemati okay for you so over your Facebook page obetima drop your comments na mpacho ye be share ye branding ti ye ba be share asante mantemu mobile mo campaigner mo be ye work ambe ene nsɛm de ne bi wa chire pa bi se work na to zoom ebinu kan sempi but mobile Ashanti region I am sure sir Alan Kojo Chematin on one region in the intino all war plan for the region and I no pay any Ashanti my ka say there yen share the Ashanti region plan ben Alan Kojo Chematin wode ma Asante Mantemu Alan plan o wa Asante Mantem no Sir John ehwam eye nika inti se Asante man ankasa betie nie mira otumfuo osetutu otikoko so eka ye ebra Alan eko chia no eko se okoji nhira efini ho na se minua se sadie na wa tintim wo kratai mu dia na se chese ono asene eye na hoho akwa na eye ni hu no se eno pa na ono atena se ono no atena se etintim sa krate dia ene kona koton na we die amamu no ese na fata
was a wone yɛ de ma adenti na me kasa ala no ansa na ɔbɛ yɛ ne movement for change kura no na wa start dwen asanteman ho deda efisɛ ɔno a ɔhwɛ a asanteman no ane asantefoɔ no mesrɛ ka o ya use asanteman aha na ɔmo to aba ɛboa MPP nso so ɛdeɛ mfasoɔ na ɔmo nya aban na yi n'ani koraa na yɛatwɛn yɛbɛyɛ elections ansa na gidi yɛyɛ akwan ne adeɛ ɔmo deda constituencies na no ɔmo wɛn adɛn na ɔmo anhwɛ ama mpuntuo ama na sabi ɛbɛduru election ansa na ebinom yɛ kwan ebinom yɛ de nneɛma ne pii koraa ɔmo start yɛ no ɔmo ntumi anwie na ɔmo ntumi nwie nanso alanjɔ nkɔdwo kyerɛmaten ɛsiane sɛ ɔse a ɔyɔ no waka sɛ he will establish the greater Kumasi industrial city factories bebree ɔbɛ make sure sɛ factories bebree ɛbɛba greater city project mu ɛna ɔwɔ 10 anchor industries ɛbɛboa yɛ economy no ɔbɛ make sure say ɔbɛ establish ebi ni car assembly ebi ni garments and textiles ebi ni pharmaceuticals ebi ni integrated bauxite and aluminium ebi ni iron and steel ebi ni industrial salt ebi ni manufacturing of machinery and plant equipment ɛna ɔbɛyɛ petrochemicals nso ɛne electronics ɛne appliances na mepɛ sɛ yɛse sankɔfa yɛn nkyi mesa akɔmɛkyi a alanjɔ nkɔdwo kyerɛmaten ɛsiane sɛ onim amamuo papa no nti wɔse projects a both NDC ne MPP nyinaa abɛ start a ɔmo nwieɛ no ɔbɛwie ni nyinaa ɔno ɔnyɛ te sɛ yɛanom o a yɛba a ɛsiane sɛ wogye credit na ma ho nti na wo nso woakɔ start weinom nyinaa ɔbɛyɛ but ɔbɛwie projects a nketenkete a ayɛ a ɛnɛ wonam asanteman mpo a adeɛ a yɛsɛ yɛ garden city ɛnɛ mesrɛ ka ayɛ ade sand city mfuturo efi bɔla alan sɛ ɔbɛsiesie mu man no ɛnyɛ sɛ ofi ha nti o nyɛ sɛ ofi ha nti na ɔno deɛ adeɛ ɛsi sɛ ɔyɛ ɛma ne nyɔnko Ghana ni na mpuntu aba wabrabɔ mu no ɔbɛyɛ nti meka aka Kumasi die yi na mekae other 16 regions ni nyinaa sɛ alan deɛ no ɛyɛ unity government na ɔpere nkabom ɔbɛka yɛ nyinaa bom nti nyɛ sɛ ofi Kumasi ɔbɛyɛ Kumasi deɛ na wagya Volta region na wagya Ghana nyinara nti na ne frɛ ne item 13 obiaa bɛdidi bi item 13 obiaa pɛ bi na onim ɛna Nyankopɔn so ma ne ɛkɔfa hɔ aseɛ hɔ woda aseɛ hɔ woba aseɛ hɔ a ɛne ani gye nkutoo ahotɔ nkutoo mpuntuo kutoo ɛno na alanjɔ nkɔdwo kyerɛmaten gyina hɔ ma Ghanafoɔ mesrɛ mo mekae mu biom Alan ɔse a ɔyɔ nti muntie nea watintim wɔ ne GTP nim na monhu sɛ wayɛ bi pɛn ɛnyɛ MPP ne NDC a ɔmo ba manifesto ne nada manifesto yi deɛ sɛnea yɛn nyinaa hu yɛbɛka manifesto yi yɛde sɔsɔ bɔɔ fam ɔmo ntumi anye ɛnɛ deɛ na me no utimi ɛka yɛntumi nka hwee ɛno ase yɛgye ho ni ɛbɔ brane wɔ yɛ fie na kyɛ sɛ ɔbra na yɛ basaa right so obetimi de message aba in fact mo amobɔ momi abaso no yes messages na gu so aba na yɛbɛhwɛ na
yeah, dealing with that. Yeah, Breno dear, and then no, Mommy Obedri and also for her now on a Asantimai Edin Common. Francisca Labi say, or say Francisca say, Nani Joe Hopa, the way I see Casano, Nani Joe Hopa, Francisca, and so head as a pound of pay. And but yeah, well, some few minutes to wrap up. As Antimantem Moses say, you know, dear, Sebia by share with us the entire ha. Nazana moye walk we ya mokoye. Ne nka ne mwakodia nka monkoi na eze NDC MPP no mso ate asim na ze say Alan movement na prempes mentia o kegitia o se mentia also you are on fire pan of pay also my mom is on fire but na mo wi a no sa na machin kakra adai mo monkoi wo Sir John ye tare asante man ho te sene aboa ne friend somro etare kraman ai yenja omoda efise utu na yanom aba ni e bosikatuo sesei sika yedi nam krom ha sika yedi nam krom ha sikatu aye bonipa enya hankwa o nkran babia na sika no kra mi hu babia fi ko sika na ensanda mi hu se IMF sika ye koji ye o na ya bi ni edi na mo ska de see tibisu ntiska de o man ye ska sika ye tibisu na ohia dokro yen sei Sir John ma me kra mbede o top ye wo sika ne agudie amanfo afa hihye o mo pocket mu na the day of reckoning has come. The day of reckoning minka is coming po it has come say there amanfo atiase say omo no omo ye si ahenefo e na omo ye etu ahenefo. Now we are shining our eyes ye bue ye ni tisa abo owo na mu nim na mu tia ye dua no so a mo ankasa you will run as Nkrumah said and to the chiefs and leave your slippers behind. They will run and leave their slippers behind. Now they mo bebu o man Mumbwe, o de mpese mu dia mundi kakre. Na feje, bro, ohia Sir John. Kohwe nkrasi. Kohwe ohia. Kohwe ene 67 years after independence. Enye so obi o mi amahu. Mo frada ho omo nhwe shirt. Omo da form cement form ena paper bi ena omo tro teacher kra ni ho. Ade omo nka Ghana ho. Mi ankasa mi ko kolebu nansen HIV no eno de omo nka o because sikanti ni NDC MPP ntokwanti hwani esi wo parliament HIV ba krom ha no na yesi nipa enya no 20 30 35 40 kobisa enne kolebu mayua 14 15 16 17 18 19 20 HIV adokro omo na omo nyamedro mom na omo ena omo wuwia ye jam ofra no na omo adwane na chese omo dwane a omo ye den omo dey spread. Sir John ekrom ha Ghana baby a yadru no it is not broni besie it is not as easy as it meets the eye, as simple as ye huno politicians ye diyewu niema pi wo omonka. Sir John unim say IMF ayakono for 5 years amanfo ntio 5 years yentimi mbobusia biom ya ka to hon so say even Bank of Ghana ntimi mboye mbosia inti samusa the NDC ni MPP for iba oma kire said they do not have a clue as to how to run the economy. What we need is an enterprise economy. Omo de omo kekabi keke because omo pese ye sand omba government. Na se omo antuma Alan John Kojo Chematin to run this country as a business. Tried and tested person. Obia jitum say ono no betimi aye. Eni ekroi I am sorry. Okay. Miss Reka sanya meka na anu no. Ye bebo ye nsa no se
Right, mommy, in a minute, then I'll catch Mabunu, Santema Mabunu, in a minute, just 1 minute. Na Yebrena song. But my 1 minute now, can be a chair. Ghana Mabunu, ATA. And I no pay. Mabunu. Ghana man name say Mabunu Neda Alanjon Kojo Chematin, Akoma Sopa. In fact, ne fapim, ne movement in fapim, youth. Now no dear, on to say NDC ni MPP and no I say ye can youth way Sir John, me say youth omo kan na party people. Napkoi the same party people and ye fa omo into behwa omo sorry tia government no ena kokwasa ye de omo hihye baby immigration ni niama na say omo a sabi omo ni buafo obia no omo na omo ho akire om nti won say afa de demonstration ni ade na adai efso omo pi ya de omo hihye baabi alan de o se omma meyesa owo ho mamabunu nyina nti ansana obe start kra ye be yi no president kra no wode nhihye bi atokwan mu eno ne 3MJ Ghana. 3MJ Ghana. Which stands for 3 million jobs. Okay. Ghana. Inti ansana just say you be voting no. Now wait there. Ikunu no ni papa nkameka say on kata ho. Yes NDC ni MPP besa afa. Ti say ni o ma fa ni niam nyina o GTP nim na o ma san afre ni din foforo no. O ma san afre ni din foforo no. Debia Alan is the pay setter. He moves and then they go and sit down and get some brains and then couch it in a different way. I'm sorry. Wait there. And he said, "No answer boss we." My boss, but show. Which is my mom for befa. Esa omara. Nsusu ye be wo. It was just a minute. It was just a minute. Enti, who cause our website na? Na who upload u CV. Already website no so ya. Website wo. Website ni 3MJ www.3mjgh.com inti MDC for Monkowia MPP for Monkowia sa alanka se volunteers ehwa na ya di volunteers aba oh munja sa de na ye humu mama nto aso all right I will trust in a minute into who go to the website www.3mjgh.com now we upload CV no resume now we submit it na ebebisa areas of interest enu de buburuja agriculture and plantation development construction under construction our airports railways real estate roads seaports and harbors creative industry energy financial services forestry management hospitality services information technology manufacturing and industrial processing agro processing garment and textiles medicine and healthcare mining and mining processing oil and gas all right any water resources right so election Mr. Moon shine my eyes yanum say omo be bribe agents yanum say omo wo kwan omo be rig election inti na omo campaign no sa unti ni ye no wo ma sheda aye registered go say omo be rig elections no ye MPP for no mommy a serious statement a serious statement meaning say because yeah platforms you need evidence to their work okay but so what kind of is all evidence okay me for alleged encounter me see from obi ankoche me alleged but unim as adikudinti amanya honde ka we ni say da esi mo be kaya adwoa safo sana sa time say NDC for nso ye frakadam bia adwoa safo hu ye ne nti ade esi mama me da say my infancy ha na yemfa dwumadi no e ma na wie